که زانین ل دانیتسک بازار دانیتسک پایتخت کمر گل دانیتسک کو نه هتیا ناسکرین میوان من ایرو نونر فرمی ارتشا دونباسه کو فرمی نووی میلیس گل یا کمر دانیتسکیه میرالای ادوارد باسورینه ام لسر هم روچونه شهر هم روش داوی هم جه چند پرسان لگل ببن برز میرالای باسورین زور سپاس دکم که و داخوازه ما هف بیوینه جبو تماشاوانین کرد قبول کرد کرد که وزریتیله نه جایه اف هم کاری ویه هم جی کاری منه بله پرسامنه پیشین اوه گلو پیشت آگربسته که 8 سالی هون لبنده بون کو شرکه وها برفره دست پی بکه و بگیجه بر کیوه از راستی بیجم کس نلبنده شر بو رکابرین میجی نلبنده بون مبستامن شرکی و همازن و برفره که ده همان دمیده هما بیجه تواهی آخا اوکراینای بروکتان هات لیدان سیستما برفانی هوایی دپوینوانین جبل خانه بارگی هن لشکری هر وها هیزنوانین اسمانی هاتن تونه کرن ده انجام ده ویگاوی اوکراینا کتیه کاوسه که بیسینور جبرکو هما بیجه همو سیاست مدار رویانه پرانی آنا هریم مزن لگور زانیارین که گهشتن دسته من وان لتواهی اوکراینای نیزکی 300,000 چکین آگر بار بلاف گرنه جخوا بریجی گلک چک هبون و نها لباجران چتتی و بیقانونی دست بکریه و زیانین مزن دگهجن خلک سیویل حتی روز داوی مسکو سرک روسیه ولادیمیر پوتین تکیز دکر که تو پلان وانا ایرشکرین سر اوکراینایی تونه لی 24 شباط شهر دست بکر گلو اف بریاره که گاوشکی بو آنجی جبری ده آماده کاری هات بگرن نخیر بنیرینا من لگور مزنایی شر آماده کاری هات بون کرن آماده کاری هبون لهرتم جو اوکراینه را درفت ده داین که اف یک نقاومه بطایبتی دما تواهی محاسبات ده شانسک به اوکراینه هات داین کل دور مسای گوتو بیجان رونو او بیرین کل باشور روشلات اوکراینه ده قومن بین گوت بیش کرن او دا که او آریشه بریا آشتیانه بیچاره سر کرن لی دستلات اوکراینه یا ایرو چیج دستوی هات کر که اف یک پیکنه او زانیارین که من بری هفته که راگهاند بون بطایبتی جی او که اوکراینه آماده کاری اپراسیونه که برفره لدیجی کومارین مکری بو دبه که بون سدم اپراسیونه بوان زانیارین که من راگهاند بون و بوی استخبارات که دست روسیه ده بو مسکو فهم کر که باشتره او در بیا پیشی لی بده اگر نه ده هجمارا قربانیان بی پیوان بویا جبر که توپخانه لنزکی باجارین مزن هاتنه بجه کرن و هر ایریشک سروان ده بویا سدما قربانیان دناوا شینیان ده و دما که آواهی ببین آرمانچ قربانی هین زیده تر دبن پاشی هات زانین که کیف آمده کاریا بکار آنینا بومبیا قریجی کریه آنگو بومبین بمبرماین رادیو اکتیف هر وها هن آگاهی نها نشان دادن که چکین بیولوژی جی هبون ایجار او فاکتور همو به هفر بون پیدوی که او آریشه به لزگینی بیچاره سر کرن لو ماجه اپراسیون لتواهی آخا اوکراینای هات دست بکرن و مرچ هاتن دانین که دوی اوکراینا نبا خودی تو چکان مافی اوکراینای نبا کل عرض خود چکین ایریش کار این دولت بیانی به جهبکه هر وها دوی سیاست خویا دولت جی بگوهره جبر کو سیاست کو هیج سردما یوشچنکو هات بو حواندن رادیکالیزم راستگرو نتو پرستیه به سردجی کسین کو د سردما شر جهان دویمین ده کوم کجیا گل پیکانی بون و که قهرمان ده هاتن راگهاندن اف همو بون سدما بیورین کو ایرو ده قومن انگو پیویست بو تدبیرین رادیکال ورین گرتن وقتی بیشن دوی نشترگر ببره دا کن نخوش نمره Тем не менее, многие هرچی بجی گلک جدر تکز دکرن که پلانه که بروسکی حتی آماده کرن و دوی ابو دماغه چند روزان ده او اپراسیون بچوی سری لویگاوی هم روجاوا هم جی کیف تکز دکن که ارتش روسیه راستی برخوادن که دجوار حتیه و او یک لوازی ارتش روسیه که تا نها نکاریه پلان خواجی بجی بکر گلو اب شروع راستن
Ez jî dikarim pirseke dijber ji we bikim. Di dîroka we de hûn jî çend caran rastî hewldanên wisa hatine ku hêzên cuda xwastine we dagir û qir bikin. Wê jî dîtiye ku çawa hûn ji ser rûyê erdê qir dikirin. Hinekan hewlda ye ku bi we re gotûbêjan bikin û derfetê bidin we. Heman tişt li vê derê li Ukraynayê qewimî. Eger armanc tûnekirina her tiştî bûye, dê şer ji zû ve xilas bûbiye. Ne bajar, ne gel û tiştek nemaba. Tenê erdekî rût bûmaye. Qasî ku ji dîrokê tê bîra min, Federasyona Rusyayê tu carî gel tune nekirine. Bajar tune nekirine. Rusyayê her tim hewldaya aştiyê bike. Her çi berxwedane, tu berxwedaneke mezin tune ye. Ji ber ku hêzên çekdarên Ukraynayê hema bêje nemane. Ew yekîneyên çete ku mirov nikare navekî din li wan bike, gel terorîze dikin û gel ji xwe re dikin mertal û di nava bajaran de dimînin. Lewma jî da ku şêniyên bajaran nemirin, kes êrişî wan bajaran nake û wan bajaran paqij nake. Ji xwe em peyva paqijkirinê jî bikar nayînin. Ji ber ku paqijkirin ji bo mirovan tê wateya tunekirinê. Em dibêjin rizgarkirin jê derxistin. Bajar jî pir mezin in. Mîna Xarkov, Kiev. Li Xarkovê 1 milyon û nîv, li Kievê 4 milyon niştecî hene. Lewma jî divê em wisa tev bigerin ku kêmtir ziyan bigêje şêniyên bajaran. Lewma jî bûyar wiha pêşve diçin. Roja îro hêzên we, em bêjin milîsên Komara Donetskê. Çend pêşve çûn pêkaniye û Я понял, да. Ну вот если смотреть на карту, Eger em li nexşê temaşe bikin, ev dever bajarê Volnovaxa hêjdagirkiriye û em hewl didin wan ji wir derxin. Em li vê derê gihiştine Sînor. Ev nexşeya Parêzgeha Donetskê ye. An jî weke ku em îro dibêjin, Sînorên dewleta me ye. Bajarê Mariupolê dorpêçkiriye. Niha li vê derê paqijiya dawîtê kirin. Me navçeya Volodarskê jî rizgar kiriye. û em ê hin bi hin hilkişin Bakur. Kombûna serbazî ku li vir heye, em ê bi cîrana xwe ve ji Bakur wan dorpêç bikin. Ango dora wan bêgirtin û bêne tunekirin. hûn ji bo pêkanîna vê planê teqrîben çi qas dem pêşbînî dikin? видите, погодные условия, во-первых. Hûn rewşa keş û hewayê dibînin. Berî çend rojan gelek baran bariya û erdê me jî axa reş e û ji bo teknîk û ji bo serbazan pir giran e. Hêlên berevaniyê ango hêlên rûbrûbûnê jî wiha bi dirêjayî hatiye asê kirin. Cudahiya herêma Donetskê ew e ku piraniya bajarên wê pir mezin in. Donetsk, Sînevata, Gorlovka, Zerzhinsk û ew yên din hemû bajarên mezin in. Li gor standardên we, hetayên cîhanê, di hêla pirbûna nüfusê de, di serdema Yekîtiya Sovyetê de, aglomerasyona Donetskê li cîhanê cihê pêşîn digirt. Hûn texmîn bikin girseya gel çi qas mezin e. Lewma jî li vir zehmetî heye. Em li ber van mirovan berpirsin. Ew hemû welatiyên me ne. Em li ber wan berpirsin, lewma jî pêşveçûn ne bi lezginî diçe. Piştî ku hûn gihîştin hemû sînorên dewletê we weke ve got yan ji weke dibêjin sînorên Parêzgeha Donetskê. Gelo hûn ê ta Kievê biçin yan rawestin. Nexêr, em ê li wir rawestin. Em dibêjin ev axa me ye. Me her tim digot, me ji Ukraynayê re jî digot. Di yekemîn hevdîtinên Minskê de sala 2014, di duyemîn civîna Minskêya meha sibata sala 2015 de. Me digot ku axa me sînorên îdariyên Parêzgeha Donetskê ye. Ew qas, me îdayeke zêdetir nedikir. Vê gavê em wisa bêjin, armanca di pileya yekem de rizgarkirina axa me û paqijkirina wê ye. Gelek erdê me hatiye mayîn kirin. Ji xwe yek ji sedemên ku hêzên me hêdî diçin ew e ku dema dijberên me baş deve dikişin, gelek mayînan diçînin. Em neçarin ku hem jiyana şerkerên xwe, hem jî jiyana welatiyan biparêzin. Ev yek jî pêşveçûna me asteng dike. Ku me ev arîşe çareser kir, em ê paşê lê binêrin. Vê gavê hêj kes nizane ka sîstema Ukraynayê dê çawa be. Di serî de dihat pêşbînî kirin ku sazûmaneke federal hebe, ne ku unîter û yekparçe be. Divê her herîm bi xwe biryara çarenivîsa xwe bide. Lê divê dibin sîwaneke giştî de bin. Gumruk yek be, artêş yek be. Lê ji aliyekê din ve her herîm bikare li gor yasayên xwe bijî û di heman demê de yasayên Ukraynayê jê bin pê neke.
Dibe ku dîsa wisa be, dibe ku hîn baştir jî be, weke konfederasyon be. Da ku her herîm weke dewleteke cuda be. Lê parlamentoyeke giştî hebe. û ew jî tenê erkê xwe yê darayî û navnetewî hebe. û hew. Dibe ku erkê xwe yê bergiriyê jî hebe. Lê yên mayîn her herîm xwe bi xwe dabîn dikin. Lewma jî niha zehmete mirov bêje ka pergala Ukraynayê dê çawa be. Dibe ku gelên herêmên din jî alîkariyê ji me bixwazin. Lê hingê dê ne leşkerî, lê belê siyasetmedar biryarê bidin. Kiev utvrżdает i Kiev tekez dike her wiha siyasetmedar û medyaya rojavayî jî tekez dikin ku artêşa Rûsyayê avahî û niştecihên sivîlan dikin armanc û di encamê de gelek sivîl dibin qurbanî, birîndar dibin, avahî wêran dibin. Gelo aliyê Ukrayna jî li herêmê we nişteciyên sivîlan topbaran dike. Min berî demekê di agadariya Kurd tê jî anî ziman. Îro sê kez di encama topbarana ji aliyê Ukraynayê de birîndar bûne. Li wan deveran ku me êdî rizgar kirine, eşkere ye ku ew topbaran dikin. Ew ji sala 2014 ve topbaran dikin. Lewma jî ew ê ku Ukrayna û medyaya navneteweyî, medyaya cîhanî radgihînin, em êdî hînî bûne. Her çiqas nûnerên wan ji sala 2014 ve li vê derê ew bi çavê xwe dîtin û bi şêniyên herêmê re jî diaxivin. Wan baş dizanîbûn kî topan diavêje û ji ku diavêje. Îcar sazomana cîhanê wiha ye. Yên ku aştiyê dixwazin, tên tawanbar kirin, ku qaşo ew şer dixwazin. Gelê Kurd jî aştiyê dixwaze. Her tim behsa aştiyê dike. Hûn her tim dibêjin, derfetê bidin em dewleta xwe ava bikin û em ê bi hemû jîranên xwe re bi dostanî bijîn. Lê kes vê yekê naxwaze. Kurd yek ji wan neteweyên herî pirhejmar e ku hatiye perçekirin. Bi awayekî di nava sê dewletan de parçekirine. Eger neşaşbim, tew çar dewlet. Erê dîroka we jî wisa ye, lê dîrokeke hîn dirêjtir e. û ew êşa we di dilê we de ye. Hûn li erdê xwe baş dizanin kî topan diavêje we. Rast e, ma hûn dikarin hev bikujin, hûn jî hewl didin jiyana mirovên xwe biparêzin. Ji ber ku gelê we ye, we ji bo gelê xwe çek hilgirtiye. Ew îddiayên ku em bi xwe dikujin, pir pûçin. Ji bo çi? Ez tu atê têde nabînim. Em êdî hîn bûne. Moskva stavit жесткие условия. Москва мерджин перхишктание. Мерджин мусогар. Кудве Киев ван мерджан пекбине. Крым наспике, Кумарин Донецк и Луганск наспике, учент мерджин динчи. Вая наha gotubiştin meşandın. Eğer Kiev van mercan pesend bike u civici bike. Gelo aliye ve anko aliye Rusya u Donbas'ı. Amade ne ku şer bedin ravastandın. û eger ew merç bêne cîvî kirin, gelo Donbas amade ye di nava Ukraynayê de bimîne. Donbas готов оставаться в составе Украины. Вопрос такой очень провокационный. Pirseke gelek provokatîf e, ka em di serî de ji rawestandina êrişan dest pê bikin. Eger leşkerên Ukraynî û ew netewperestên ku di nav de ne ji wan herêman derkevin, bêguman tu tevgereke şer namîne. Ev yek. Ya du diyan ka em di nava kîjan dewletê de bijîn, di serî de divê siyasetmedar, lê di rastiyê de divê gel biryarê bide. Gel bi xwe dest nîşan bike ka ew dixwaze çawa bijî û li gel kê bijî. û ew dixwazin ji bo xatirê çi bijîn. Lewma jî ez vê gavê ew qas dûr û kûr nanêrim. Ka werin em di serî de vî şerî biqedînin. Başê em siyaseta Ukraynayê paqij bikin. Ji ber ku yek ji mercan jî ew e ku divê nazîzma ku bûye siyaseta dewletê divê ji holê were rakirin. Lê li gor ezmûna cîhanê ew di rojekê de nayê rakirin. Ew proseyeke dûr û dirêj e. Ji bo wê divê perwerdehî bêguhertin, divê hemû kesên ku di desthilatê de bûn werin dûrxistin. Ji hemû organên desthilatê, ji organên cîbicîkar, yasaddanan, ji hêzên çekdarî, ji her derê bên dûrxistin. Ji ber ku ew dikarin careke din hewl bidin wê îdeolojiya xwe ku amade ne ji bo wê bimrin, ji nû ve baş vebînin. Lewma jî ev proseyeke dirêj e. Ji aliyê din, kes hêj tê nagêje ka sazomana dewleta Ukraynayê dê çawa be. Wek mînak, eger weke teorî ji me re pêşniyar bêkirin ku em bikevin nava dewleteke mezin, ya bi navê bila em bêjin Pospolita, mirov dikare her navekî lê bike.
دبه کو هەموو پێ ڕازی Почему бы ببن и нет? Ну, в принципе, چمانە мы все один народ. وەک پرەنسیب ئەم ملەتێکن خوی نامەیەکە По بە большей پرانی части هەموو عەشیرەن سلاوی بوونە славянские کو ji племена, demên которые kevnar ve здесь li vê herêmê находились, bicehbûne мы em говорим, yek у zimanî нас одна diaxivin vera. ola me yek e Ну, кроме ji bilî Западной Ukraynaya Украины, Rojavayî у нас одна вера. belê ola me Поэтому yek e всегда можно договориться. lewma jî em her tim Поэтому dikarin li hev давайте bikin не будем опять lê повторять. kawerin Давайте em сначала zêde pêş de закончим neçin войну, di serî de şer сделаем bidawî bînin очищение paqişkirina siyaseta политики Kievê pêk bînin киевской. piştî А hingê после bila этого gel будем bi xwe уже biryarê решать, bide пусть народ ka сам çi определит, dixwaze û как он armanca хочет wî çi ye и к чему он стремится. زۆر سپاس dikim, aştê ji were. bila ji we re jî